Ya bafana basekhaya mo lefatsheng ke Lord Theo Pakaskata mfano monyane o rata manyolo ile Kriste mo lefatsheng. Location re kae bafana basekhaya re ka rampa e thata re mo the Gear Shift Network bafana basekhaya re memilwe ba re sebiletswa se a tshusa mo lefatsheng. Mara re fihlile ka bothata bafana ba sekhaya. This is a 7 minutes what again my leader? In the word. 7 minutes in the word. More the Gear Shift Network le mfana lona Lord T bafana ba sekhaya. Ke tlo itsia ke nyako gatella lebaka le le nkile ra bolela ka lona matšatši ko morago lebaka le la o nyala. E reng Bible mamoruti ka lenyalo? Linyalo, it's a gift that comes from God. Yeah. Yes. Yeah. Lenyalo, it is a gift that comes from God. A re ge re rapela nakong e kgolo le nyane re kgopele modimo maatla wa gore re nyale, because you know why mamoruti? I've perceived something. 90% of my friends who are from backgrounds whereby their parents are married, they are having it easy. Yeah. Compared to my friends that are from backgrounds whereby their parents are not married. Yeah, ke nnete eo. Ge ke bolela le bona matsatsi go morago ke a ba botsa ke re bafana ba sekhaya Bible ha e nya ke re ba le mo e khotsofatsa rena ko teng. Amen. Even if the Bible doesn't say it straight gore marriage before sex before marriage it's a sin, but iri ukuhlangana komuntu wesifazana nowesilisa ngendlela ongukuthi ayikho official ngokwezulu uNkulunkulu akayivumeli. Amen. Ihambe lento ihlukumeza ingane momfundisi. Yebo. Kuneingane esikhuluma manje ziyahlupheka ngenxa yokuba zize emhlabeni out of wedlock. Amen. Kunevesi ungugulele lona elithi children out of wedlock are not mine. uNkulunkulu uthi abantwana ebafika emhlabeni bangazanga ngomshado uthi akubona abantwana bakhe. That is why ge re fela re tsamaya mo lefatsheng o kry-e le ro rata modimo thata wa morapela o etsa ntho engwe le engwe e le gore ba o kgopela yona ka mehla le mabaka, mara wa makala batho o bona nkare ba dira dibe go fetiša wena, dilo tša bona di tsamaya gabotse mara tša gago di stakile o tshwenya ke mokgwa lebaka la gore o tlile mo lefatsheng mara zanke ba considera taba ya lenyalo. Amen. As a new generation, sonse re rapediše lebaka la gore generation e tlang ka rena e seke ya sokola ka mokgwa re sokotše ka gona simply because of ntho e nyane. Go no tsamaya o ye gabo motho wa gago o kgopela sego sa metsi, re tlogele o rata mokgwa lebaka la o tlatsana na ke ratana le banyana ba ba kae-kae ke metlae dilo tseo. Amen. Because at the end of the day, they affected the innocent ones. Someone once asked me, Are Loti Kasimo ya sesalena Mujimu udumela bjang gore nakong yang o kry-e batswadi ba belege ngwana ile gore ke segole by birth. Yeah. Why will God be so heartless? Sometimes it is because of things like signal. Amen. Because the gift doesn't become neo ya modimo jwale. Yeah. A rapedišeng lebaka la gore batho ba bantsho thata batho ba bantsho re understand how spiritual marriage is. Yeah.
kunamabhadi anokuze empilweni zethu alethwa nje ukuthi sezi izinto ezabantu abashadile thina singashadile.